canvas, eya naman pintura, nune piraso ning papel, ape padurot, sinipit, at nirolyo hanggang maging meto nga obra. Iti, ingyato ng Kian Ginto, meto nga paper quilling artist, ibating San Fernando, Pampanga. August 26, 2025, pesinay niyang gintong papel exhibit ketiking Mega World Capital Town. 14 lang artworks, reng makadisplay, bawat metong kareti, ating daralang kwento, emosyon at kule. Gana-gana, iba't king simpleng papel. Balita po kasing quailing, may nibatan niya ken term na quail which is roll. Kasi po, dengan parts or dengan egan-egan ng parts na po ing metong artwork, roll la halos. Ay bali, before po mag-roll, sali pa mo pong board paper. Board paper na lang po rin gagamitan ko or cartolina, special paper, and such. Tapos po, i-cut la manually. Ayan. Tapos, ating kong gagamitan tool para mag-roll. Tapos po, ito magdikit-dikit na pong gaketang format ang metong subject. Hanggang mayari pong makanya. From intricate patterns, ang gakareng obra na antimo mabye alulwal ibat king frame, akit ing tiyaga at creativity ng Kian. Para kaya, balang rinolyong papel ating makasalikuta mensahe. Pero yung po nga sabi ko, karetang yung professional or detang yung artist, i-continue yung pong i-pursuing dream nyo para maging artist. Kasi po ako po dahil kayong arts, mayari kong pamag-aral. Tapos po, makasahop na ako rin po financially kayong family ko. Beyond aesthetics, burina namang Kian na i-inspire na rin kayanakan na sumubok king bayong art forms at akit na andyang simpleng bagay kalupaning papel, malyaring gawang gintong obra. Akakita mo rin, Fernandino, talented, no? From San Fernando to the art scene of Pampanga, Kian Ginto proves that passion, patience, and paper can tell stories worth unfolding. This is Patricia Mamangon on the spot.